Ban penrem jore ke jing sya peniap uwe nok syong shnong ke erpakon na ke distrik Riboy. Haka kanyo trek ujemang arajar arpusau na kaliang kedor bar shnong erpakon kala pelong da ke jing elang pat ba. Bat da ke pelong ru ya ke jing ya drali na madan football syado surok ba National Highway bahan riu. Haga ni ke jing elang pat ba ke jing ya drali lawan ban yeshim bentalang ru da kinong elang jong iseng balang baper na kari kasi jantia kiseng long kmie seng samla kiri upau kumat ke Riboy district bat kiwe lem bat kiken askol na ke shnong erpakon. Kinong kran hagane ke jingelang kila penrem jor ke jing sya peniap uba kermen lendo nong laj hawe bre ubam de khasi belatip kerteng kumu raju rajbhar hagame jong kakat we trek ujemang bakila pha ko kubor snolem shkalong yeng uba kermen ubalien oshadian yala ka kurem bat nyu ngut ki khon ke bedang ret kum kinong yalam seng balang kila ai ke jingiro ru e ke jing sim kya jong dor bar snong rengkat ki seng long kme bat seng samla ban penlong yakum kane ke program ban penrem yu lu brio ubam de khasi ubala shim ke jing em jong uba kermen bat ai ru ko kubor snolem shki bahayeng bahasem kinong kren kila khot aware ke dor bar snong seng samla bat seng long kme rengkat ki seng balang ban teli ban pet ngore kum kini ki jingja ki bagi brio ke banabar ki wan ban le ha ki emlang salang ha ke bakil ai jing mutru ban net bo ya ke jingker pat office deputy commissioner of social welfare ban penyo ekala jingerap ekalong yeng jo ba kermen hadin ke jingelang la penong pat sa ke jingyat rally namadan football erpakon sa surok jong ka national highway ke bahan riu